мегузарем ба бозиҳое ки имшаб доир мешаванд. дидори дастаҳои Бавария ва Реал Мадрид, классикои футболи Аврупо ва ҳамчунин Спортинг ва Арсенал. Албатта бештар биёед таваҷҷӯҳ кунем, чун вақт хеле кам аст, дар бораи бозии дастаҳои Реал Мадриду Бавария гап занем. Бавария дар бозии аввал ғалаба кард ва бозии ҷавобӣ чӣ мешавад? Оё мухлисони Реал Мадрид низ мисли мухлисони Барселона мешаванд ё ин ки онҳо воқеан ремонтадаро мебинанд акнун? албатта дастаи Реал Мадридро мо бо камбекҳои бузургаш дар Лигаи Қаҳрамонон махсусан хуб медонем ва бисёр хотираҳо аз ин даста дорем ва ҳадсо гумонҳо дар ин маврид ҳам бештар аст ва аммо вобаста ба ҳолати кунунии дастаи Реал Мадрид ва дастаи Бавария ман гуфтанӣ ҳастам ки ба фикри ман дастаи Реал Мадрид ин навбат наметавонад ба даври дигар роҳ ёбад, чунки ҳоли ҳозир дастаи Бавария яке аз муддаёни асосӣ дар баробари дастаи Арсенал дар Лигаи Қаҳрамонҳо маҳсуб мегардад ва вазъи Реал Мадрид албатта ки устувор нест. Албатта бозиҳои ин даста ҳам пешгӯинашавандаанд. ҳастанд бозиҳои мушкиле ки барои ин даста он метавонад бо як масъулияти баланд аз уҳдаш барояд, аммо бозиҳое ҳастанд ки назарногир ҳастанд ва аз натиҷа пешакӣ мо мегӯем ки натиҷа чунин мешавад ки ба фоидаи Реал Мадрид, аммо чунин намешавад. яъне чунин ноустуворӣ ва фикрҳои гуногун ки ҳатто аз мантиқ ҳам берун мешаванд, аммо ҳамеша имконият ҳаст. новобаста аз ин ман дар ҳамин вохӯрӣ фикр мекунам ки дастаи Бавария ин маротиба метавонад ки аз Реал Мадрид дар майдони хонагии худ акнун гузарад. ҳоло дар бораи натиҷа дар охири барнома мегуфтед беҳтар буд ва имонбек шумо чиро интизор ҳастед? оё Винсан Компани бо он ба истилоҳ стайли бисёр ғайриоддии худ дар канори майдон ва роҳбарии воқеан ғайриинтизоре ки ӯ дастаи Баварияро дорад метавонад пеширои Реал Мадридро бигирад? ман як чизро пеш аз ҷавоби шумо як чизро мехоҳам бигӯям. ростӣ бо ин қадар мушкиле ки Реал Мадрид дошт дар бозии аввал, ман аз Реал Мадрид чунин бозиро интизор набудам. онҳо бо тамоми мушкилиҳо воқеан бозӣ дар сатҳи баланд нишон доданд. ягона мушкили асосӣ дар ҳамин рақобат, дар ҳама мушкилиҳо як тараф монданд. ягона мушкили ин буд ки дар дарвозаи Бавария Нойер меистод ва ӯ тамоми зарбаҳои Мбаппе ва Винисиусро бартараф кард ва ҳатто беҳтарин бозигар ҳам шуд. оё мушкилиҳои дохилии Реал Мадрид садди роҳи ин даста мешавад ё ин ки ба истилоҳ Реал Мадрид характер нишон медиҳад ва ба даври дигар меравад? бубинед Реал Мадрид агар ки характер нишон медод, музидамон дастаи заиф дар Ла Лига аввал характероша нишон медод, баъдан мо он характерро дар бозиҳои дигар ҳам медидем. бубинед фишорҳои инфириодӣ мешаванд дар пешрои бозии Атлетико Барса. Чунин буд ки Ямал бо Леброн Джеймс акс мемонду ишора мекард, ҳар тараф садо баланд мекард, вале баъдан натиҷаро мо дидем чӣ шуд. Мбаппе аллакай мегӯяд ки ман бозии беҳтарин ҳаётамро иҷро хоҳам кард, яъне амалӣ хоҳам кард дар Мюнхен арена, дар Алlianz арена. валекин бубинед нафаре ки аллакай дар 6 бозӣ як гол мезанад, чӣ қадар бозии беҳтарини худро бо кӣ анҷом медода бошад. ва ба як чизи дигар бояд таваҷҷӯҳ кунем ки Винсан Компани худ яке аз дифогарони қавии футболи муосир буд ва ӯ хоҳад донист ва хоҳад ба роҳ монд, агар ки бозии ҳуҷумкорона нашавад, бозии дифоъкоронаро ӯ худ хоҳад нишон дод ки чӣ тавр дифоъ кардан дар кор аст ва чӣ тавр натиҷаро бояд ҳимоя кард. валекин Бавария ба назарам Атлетико Мадрид нест ки таваҷҷӯҳ мекунад ба услуби хосаи дифоъ, сирф дифоъкорона. онҳо ҳамлавароне рӯи рост мегӯяд Симеоне ки мо ҳуҷум намекунем. бале, Винсан Компани ба ҳамон услуби зебое ки мепӯшад, ба он либоспӯшии хосаи худ ва хатти ҳамлаи қавие ки дорад. агар мо ба оморои Луис Диас дигарем, ин оморҳоро умуман дар вуҷуди бозигарони Реал Мадридро наметавон дид. албатта ман бозигарони канориро дар назар дорам. чӣ гуна 3-4 моҳ Винисиус гол намезад, дигаронро айбдор мекард, чӣ гуна Мбаппе тез дучори ҷароҳат мешавад. ва ин омилҳое ҳастанд ки бо вуҷуди он хатти дифои заиф, албатта мухлисони Реал Мадриду Барселона вақте ки бо камбек садо баланд мекунанд, вақте касе тахмин мезанад ки инҳо шикаст мехӯранд, боз ҳам авҷи норозигии онҳо боло мехезад. валекин далелан агар ки мо аз рӯи кӯли оморҳо, аз рӯи натиҷаи баромад дастҳо бибинем, Бавария Мюнхен як тимест ки воқеан агар ки як ҳолати фавқулодаи ғайризаминӣ рӯй надиҳад, инҳо воқеан фаворит ҳастанд. инҳо коре мекунанд ки бозии параллели онҳоро мо дар пешрои бозии нахости Лигаи Чемпионот дидем ки онҳо чӣ гуна дар Лигаи дохилии худ аз сифр бар ду камбек карда тавонистанду, чӣ гуна Реал Мадрид аз як дастаи поинтарин шикаст хӯрда буд. ва ин худ бозгӯи ин дастаст ки
نمیشود گفتن که ستاره‌های اساسی رئال مادرید ببینید در بازی حساس میتوانند خود را به خوبی نشان دهند، یعنی که زور بودن و توانمند خود را نشان دهند، ولیکن در بازی ضعیف آنها شکست میخورند که آنها نادیده میگیرند حریف را. این خیلی نمیشود و من باور ندارم که راستی رئال مادرید تواند که در سفر با آن مخلصان خاصی که آلمانی ها دارند، آن اورایی که آنها میسازند در ورزشگاه خود به چیزی بزرگ رسیده تواند. تنها من در یک نکته با گفته ایمانبک راضی نیستم که خاراکتری بازی‌های داخلی در اسپانیا رو با خاراکتری لیگ قهرمان‌ها برای رئال مادرید یعنی که منسوب می‌دونند. یعنی البته این چیزها رو ما چندین مرتبه شاهد بودیم. اون بازی‌هایی که در لالیگا می‌کند رئال مادرید کلاً بازی دیگر است و اون خاراکتری که در بازی‌های لیگ قهرمان‌ها نشان می‌دهد این کلاً دیگر است. این مقایسه نشونده است و من فکر می‌کنم که البته من هم با همین اندیشه هستم که رئال مادرید در برابر باور مونخن این مرتبه نمی‌تواند پیروز شود، اما البته امکانیت هست برای این دسته، چون که من چندین مرتبه بود که چنین پیشگویی‌ها کرده بودم، اما در آخر خلاصه دیگر خلاصه درست نبرآمد. اما خلاصه چیزی برآمد که یگان کس انتظار نبود. واقعا وقتی گپ درباره لیگ چمپیون‌ها می‌رود، چنین به نظر می‌رسد که نام دیوم رئال مادرید این معجزه است و به خاطر بیارید آخرین بار سال 2024 وقتی که این دسته‌ها در دور نیم نهایی با هم بازی کرده بودند. ما در این باره قبلا هم گفته بودیم که چگونه خوسلو یک فوتبالبازی که از مجبوری رئال مادرید او را به اجاره گرفته بود و در پایان این رقابت در دقیقه 81 آنچلوتی دیگر یگان علاج نداشت و او را از هیئت احتیاطی به میدان آورد. او به بازی آمد و 2 گل به دروازه باواریا زد و رئال مادرید را به فینال برد. 15مین قهرمانی رئال مادرید محض بعد از همین قهرمانی الوهیده خوسلو به میان آمده بود. آیا چنین معجزه رو از طرف رئال مادرید یا عموما کارنمایی خاصه الوهیده رو از طرف یک فوتبالباز رئال مادرید انتظار شدن امکان دارد؟ مثلا خود والورده یک مثال بسیار به ما نزدیک میتواند باشد که در دوره گذشته بر مقابل منچستر سیتی همین کارو کرد. او 3 گل زد به دروازه سیتی و به مرحله چهارک نهایی اومدن رئال مادرید رو کاملا تامین کرد. ببینید در هیئت اولیه رئال مادرید هم هستند بازیگرانی که به غیر از والورده، ببینید وینیسیوس، مباپه، این نفران هستند که تقدیر رقابت رو در حلایدگی میتوانند حل کنند. ولیکن به یک چیز دیگر باید توجه کرد که سرمربیان دستا تا کجا و در کدام حالت چه تاثیر رسانده میتوانند بر هفته بازی. تصور کنید که آن رئال مادریدی که خوسلو گل زد و موفق شد زدی باواریا و بعدا این سال باواریا در 9 سال باری نخست پیروز شد با رئال مادرید در میدان آنها. ببینید آنجا مربی نفران دیگر بودند، آنها میدونستند که این حمله را با در این وقت فرصت به میدان آورد، ولیکن با یک چیز دیگر براستی بود تکرار شد که اربیلا وقتی که گپ سر تغییرات مربیگی می رود او عموما یگان کاری رو خیلی به نظر می رسید که یگان کاری بزرگ شایان رو کرده هم نمیتواند. باز هم گپی ژوزه مورینیو پیش می آید بعد از اونی که اربیلا با 8 سرمربی در رئال مادرید آمد و پیشتر از او مایکل کاریک با منچستر یونایتد. ژوزه مورینیو که قبلا در هر دو این دسته ها کار کرده بود او یک سخن بسیار عجیب گفت، مثل همیشه او گفت که حالا بهترین دسته های دنیا رو در تاریخ فوتبال کسانی رو مربیگی کرده ایستادند که کاری نکردند، یعنی 2 نفری رو انتخاب کردند که آنها اصلا همچون مربی حالا بار اول نامی آنها همچون مربی میبراید و سخت میگه، درست میگه. ژوزه مورینیو با همون لحنی تندی که میگه معروف هم است. ببینید وضعیت اینجا در از مجبوری است، چه در یونایتد چه در رئال مادرید در نیمه موسم نمیتوان یک مربی صاحب نام، یک مربی خود را احترام میکردگی بیاید در 2 بازی بخونده موسم با کار شروع کند. اگرچه رابرتو دزربی با همون پولی که با او در توتنهام وعده کرده نباشه دیگر کسی نمیتواند این کار انجام داد و من فکر میکنم که در صورتی که رئال مادرید با همون خاراکتر خاصی لیگ قهرمانی خودم به میدان میاد و به کاری بزرگم رسیده باشد از آغاز رقابت الکی در تنفس بعد نیمه دوم من باور به آن دارم که وینسنت کمپانی با دسته خود ضد این تیم یک آنتیبیوتیک به قول یک رادیه میتواند پیشنهاد سازد و مشکل است برای رئال مادرید یک بار در خط حمله خوب بازی کردن و همینطور هم بازی رو کنترل کردن، همینطور اعلی بازی کردن در خط دفاع مشکلات بینویت جدی است و همین خیال نمیشود که یک رنگ رئال مادرید رنگ بارسلونا توپ رو گرفته به طور توپ داری 100% فقط در نیمه اولی میدانی باواریا باشد.
хуб, инҷо вақт ба барномаи Европаафрӯз ба поён мерасад ва мисли ҳамеша дар охири барнома савол як чиз аст. оё аз Реал Мадрид мӯъҷизаро интизор шудан мумкин аст дар ин рақобат ва назари шумо дар бораи ҳисоби бозии Реал Мадриду Бавария чи аст ва ҳамчунин назари худро дар бораи бозии дастаҳои Спортингу Арсенал низ мегуфтед? Арсеналу Спортинг яъне вобаста ба бозии албатта Бавария ва Реал Мадрид ман ҳамин чизро гуфтан мехоҳам, ки албатта чӣ тавре ишора кардам, Реал Мадрид ин маротиба шонсаш бисёр ҳам кам аст ва ҳатто гуфтани ҳастам қариб нест, аммо танҳо агар як нуктаи гардишӣ дар бозӣ ба вуҷуд биёяд ва аз он чиз Реал Мадрид метавонад ки истифода кунад. Аммо ман дар ин ҷо пирӯзии Баварияро мебинам ва дар ҳамин вохӯрӣ Бавария метавонад ки бо ҳисоби 2-1 ё 3-1 ғалабаро ба даст биёрад ва дар вохӯрии дигар ки дастаи Спортинг ва Арсенал аст, бале ба меҳмонии Арсенал меояд. Дар ин вохӯрӣ ман албатта ки бе ягон чуну чаро новобаста аз он ҳолати кунунии дастаи Арсенал ва дар охирин шикасти худ дар Премер-лигаи Англия, ман гуфта метавонам ки дастаи Арсенал метавонад ки дар ин ҷо ҳам пирӯз шавад ва ба даври навбатӣ роҳи худро ҳамвор намояд. Хуб, фикри шумо дар бораи натиҷаҳои бозиҳо? бубинед Арсенал дар пешшурои бозии муҳимтарин мавсим бо Спортинг ба майдон меояд. онҳоро баъдан бозӣ бо Сити интизор аст ва мушкил хоҳад буд. тасаввур кунед ки дар ҳар ду бозӣ бохтан ин маънои мантиқии аз даст додани ду ҷоизаи дигарро дорад. Ду ҷоизаро аллакай аз даст дод ва Артетаро ки ҳатто эҳтимолияти аз кор аз вазифа рафтан дар сурати нагирифтани ҷоиза ҳам аллакай интизор аст. ӯ ба фикрам қодир пайдо мекунад, нерӯ ба миён меояд, қудрат пайдо мекунад ки бар Спортинг бо мушкиле ҳам бошад ба пирӯзӣ бирасад ва ин тахмино албатта то ҷои қобили қабулам ҳастанд бо нивартавие ки ӯ дар сафар ба каф кард ва дар сурати Реал Мадрид бошад, ҳарчанд ки мухлисони Реал Мадрид мисли мухлисони Барса як рӯз пеш ба қавле озурда ҳам шуда бошанд, ман бовар надорам ки инҳо камбек карда метавонанд ва ҳатто бовар надорам ки инҳо дар сафар пирӯз мешаванд. хуб, имшаб мо шоҳиди ду рӯйдоди бисёр бузурги дигари Лигаи Чемпионҳо мешавем ва баъдан хоҳем дид ки кадоме аз дастаҳо ба даври баъдӣ мераванд. дӯстони арҷманд, инҷо мо ба поёни барномаи навбатии Аврупаафрӯз мерасем ва метавонед шумо имшаб бозии дастаҳои Баварияву Реал Мадридро аз тариқи телевизиони варзиш ва Спортингу Арсенал, аниқтараш Арсеналу Спортингро аз тариқи телевизиони футбол ба таври мустақим тамошо кунед. ва мо пас аз бозиҳои имшаба хоҳем донист ки дар баробари Атлетико ки қарор мегирад, Спортинг ё Арсенал, ва дар баробари ПСЖ ки қарор мегирад, Бавария ё Реал Мадрид.